Dobroveče i dobrodošli u Euronews Svet, nedeljni spoljno-politički pregled. Ja sam Nataša Đulić-Banović, a ovo su naše večerašnje teme. Gore postrojenja za naftu i gas na Bliskom istoku. Da li Amerika razmatra slanje kopnenih trupa? I može li Turska da bude posrednik i kako rat utiče na ovu zemlju? Za to vreme, Ukrajina je poslala više od 200 eksperata za ratovanje dronovima na Bliski istok. A u susedstvu u nedelju parlamentarni izbori. Kako se u sve umešao Izrael? Za američkog predsjednika još nema prilike da proglasi pobedu i povuče se iz Irana. Ormuski Moreuz i dalje je zatvoren za one brodove kojima Iran ne da da prođu. Cena nafte opet ide gore. Neočekivani obrt. Sjedinjene države nameravaju da ukinu sankcije na iransku naftu, koja je već u međunarodnim vodama, kako bi se spustile cene. Izrael je gađao najveće polje prirodnog gasa u Iranu. Iran je uzvratio napadom na katarsko gasno postrojenje. Trump tvrdi Amerika nije znala, Netanjahu potvrđuje, obećava da više neće napadati energetske ciljeve. Ubijeni su Ali Laridžani, jedna od najvažnijih figura u vrhu iranske države, ministar obaveštajnih poslova Ismail Hatib i komandant milicije Basidž Golam Reza Solejmani. Teheran poručuje da će američki i izraelski zvaničnici sada biti na meti gde god da se nalaze. Pentagon traži još 200 milijardi dolara za finansiranje rata. Američki predsjednik je rekao i da neće slati kopnene snage u Iran. 65% Amerikanaca mu ne veruje. Marinci su na putu ka Bliskom istoku. Želim da završim ove uvodne napomene još jednom lažnom vešću, a to je da je Izrael na neki način uvukao Sjedinjene države u sukob sa Iranom. Da li iko zaista misli da neko može da govori predsjedniku Trumpu šta da radi? Ma dajte, predsjednik Trump uvek donosi odluke na osnovu onoga što smatra dobrim za Ameriku i dozvolite da dodam, mislim, i za buduće generacije. Brani Moreuz zarad svih, a u slučaju NATO-a neće da nam pomognu u tome, a njima je Moreuz potreban. Ali sada su mnogo finiji. Što se mene tiče, prekasno je. Znate, Britanci hoće da šalju nosače aviona, ja sam to tražio pre rata. Nisu mi potrebni kada dobijemo rat. Hoće da ih šalju kada više ne bude imao ko da puca na njih. Trump je danas rekao da su zemlje NATO kukavice. Neposredno potom je Velika Britanija pristala da se njene baze koriste za američke napade u Ormuskom Moreuzu. Prethodno su se u zajedničkom saopštenju evropskih zemalja, Kanade i Japana kritikovali potezi Irana kad je reč o zatvaranju Moreuza, ali je rečeno da su ove zemlje spremne da pomognu u obezbeđivanju plovidbe kad se borbe obustave. Na ovonedeljnom samitu Evropske unije poruka je bila jasna, indirektno ili direktno, nije naš rat. Kada je reč o Ormuskom Moreuzu, ponovio sam da će kada se situacija smiri, Francuska biti spremna da sa drugim nacijama preuzme odgovornost za pratnju brodova. To bi bio deo misije koja ne bi bila vojna i koja bi zahtevala konsultacije i deeskalaciju sa Iranom. Nećemo učestvovati u bilo kakvim vojnim operacijama kako bi se otvorio put kroz Moreuz. Teško je predvideti tok akcija Sjedinjenih Američkih Država. Vidite da je teško shvatiti njihovu strategiju. Ne znam kako će reagovati na ovo, ali Evropa i Austrija neće dozvoliti da ih neko ucenjuje. A kako su stvari eskalirale ove nedelje i da li je Trump iskren kada kaže da neće slati kopnene trupe u Iran, to zna Nikola Krunić. Dakle, Nikola, ove nedelje na meti energetski ciljevi. Apsolutno. Umesto vojnih, ove nedelje su u fokusu bili napadi na energetska postrojenja. A sve je počelo izraelskim napadom na postrojenje Južni Pars, najveće svetsko nalazište prirodnog gasa. Ovo gasno polje podeljeno je između Irana i Katara i podjednako je značajno za obe države. Južni Pars čini Katar najvećim izvoznikom tečnog prirodnog gasa na svetu, dok za Iran predstavlja ključnu energetsku arteriju koja obezbeđuje oko 70% domaće potrošnje gasa i napaja njegovu industriju i elektroenergetski sistem. A Iran je uzvratio napadom na katarsko postrojenje Ras Lafan, ali i na druge ključne energetske tačke širom Bliskog istoka. Iranski projektili pogodili su i najveću kuvajtsku rafineriju nafte, Mina Al Ahmadi, a također na udaru su se našla i polja nafte i gasa na teritoriji Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i na teritoriji Saudijske Arabije. Pogođena je i najveća izraelska naftna rafinerija u Haifi,
a napad na katarsku infrastrukturu dovešće do smanjenja izvoza tečnog gasa za 17% u narednih 5 godina, što znači da će ova zalivska zemlja izgubiti 20 milijardi dolara godišnjih prihoda. Također, napadi na energetiku širom regije prouzrokovali su turbulencije na svetskom tržištu, usled kojih je cena nafte po barelu premašila $100. A Saudijska Arabija predviđa rast cena nafte i do $180 po barelu. A ove nedelje također se pominjala i mogućnost slanja američkih kopnenih snaga u Iran. Iako je američki predsjednik Donald Trump najpre rekao da nema planova za raspoređivanje kopnenih trupa, mediji su danas preneli da će američka komanda rasporediti 2500 marinaca na Bliskom istoku. Američki zvaničnici navode da je raspoređivanje marinaca vid podrške savezničkim snagama u Saudijskoj Arabiji, a Reuters i Ipsos su anketirali američke građane o podršci kopnenoj intervenciji na Iran i prema tim rezultatima svega 7% građana podržava invaziju u punom obimu, a nešto više od trećine Amerikanaca, konkretno 34%, podržava ograničenu kopnenu intervenciju koja se svodi isključivo na slanje specijalnih jedinica. Također, čak i među pristalicama Trumpove republikanske stranke podrška invaziji u punom obimu je veoma mala, međutim više od 60% republikanaca podržava ograničenu kopnenu intervenciju, dok se više od polovine ukupno anketiranih protivi bilo kakvom angažmanu američkih kopnenih snaga. Najveće protivljenje konkretno zabeleženo je među pristalicama Demokratske stranke, čak 87%, a prema ovoj anketi ukupno gledano tek 37% anketiranih Amerikanaca podržava operaciju Epski bes. Hvala ti, Nikola. Mi nastavljamo sa razgovorom o ovoj temi. Politikolog Aleksandar Đokić je večeras u studiju. Dobroveče, hvala što ste ovdje. Dobroveče, hvala na pozivu. Pa evo, da krenemo od ovog posljednjeg o čemu je Nikola pričao. Šta vi mislite, da li je Trump spreman da pošalje kopnene trupe? One su zapravo već poslate na neki način. Poslati su Marinci. Iako javno kaže da on to ne želi. Da li Iran može da postane Trumpov Irak? Pa teško, naravno, mislim, ne morate da budete ni vojni stručnjak da razumete da sa 2500 vojnika nije moguće okupirati Iran u tom smislu da onda ne možemo neko da poradimo sa ratom sa Irakom, koji je zaista bio planiran faktički kao okupacija, dok ovo može da bude, recimo, neka taktička stvar u smislu, recimo, iskrcavanja na ovom malom ostrvu Harg, blizu Irana, na kome se nalazi bukvalno 90% iranskih naftnih kapaciteta, to je kapacitet njegove naftne industrije, i to može da bude neki, da kažemo, adut za Trumpa da pritisne Iran ili da sedne za pregovarački sto ili možda čak i da pritiska neku kapitulaciju. Očigledno da Iran sa svoje strane blokira Moreus, koji se koristi za trgovinu naftom, mislim, ne blokira sve brodove. Očigledno da najviše od njega u stvari zavise azijske države, Indija, Kina, veći deo, i to kada pričamo o to gasa i nafte, ne ide zapravo na zapad uopšte, to jest ne ide u Evropu, jer ide u Aziju, na Daleki istok i indijski subkontinent. Tako da ni Iranu naravno nije u interesu da blokira sam sebe i da blokira svoje partnere od kojih zavisi, mislim, ekonomski, od kojih živim. Eto, možemo da kažemo tako jednostavnim jezikom. Da, s tim što je zanimljivo da eto sad cijela ova situacija je dovela do toga da je Amerika na neki način morala da ukine sankcije na iransku naftu koja se trenutno nalazi u međunarodnim vodama da bi smanjila pritisak na cenu. Zato što ono što je negativno u stvari za Trumpa i za Sjedinjene Američke Države, to je skok cene energenata, i to vide prosto obični američki građani na pumpama i po računima, iako očigledno Amerika je eksporter, ona je izvoznica i nafte i gasa, ali očigledno da kada cene nafte skaču na globalnom tržištu, to se odnosi na njih, što naravno naftnim kompanijama ili gasnim kompanijama u Americi jeste u interesu, ali nije običnim građanima. Tako da to, a naravno ako su izbori, da recimo za sastav senata i
Donjeg doma američkog parlamenta ove godine, to jest, ali ipak su naravno na jesen, zimu, taj period, ali to ono jeste veoma je bitno kakve će cene biti i kakav će biti standard života. Mislim, na tome je Trump i dobio izbore u tom smislu da građani nisu verovali da demokrate opet mogu da obuzdaju inflaciju, da ih uopšte zanima standard običnog građanina. Mislili su da Trump kao njegova populistička, kažemo, struja je ona koja više brine o njima i zbog toga je ta kalkulacija jako bitna za Trumpa, ali sa druge strane dotad ima dosta vremena u smislu da je očigledno Trumpova administracija ne planira da ostane u ratu još pola godine, tako da ili više, tako da... Tu se nadamo da strategija ipak postoji, iako nekad tako ne izgleda. Evo danas kaže Trump, želim da razgovaram sa Iranom, ali nemam sa kim. Sad tu ne pomaže to što saznajemo koliko je zapravo iranskih zvaničnika ubijeno ove nedelje. Pa mislim da se u ovaj rat ušlo možda sa američke, pošto tu imamo Izrael, imamo Ameriku. Očigledno da Izrael i Amerika imaju malo drugačije interese. Izrael je od početka pozivao i na ustanak, na pobunu i eliminisao na taj način iranske lidere, što više sugeriše na to da su oni ipak bili spremni za neku smenu režima koja možda će doći. Mislim, možda ono ne mora da dođe tokom rata, ono možda da dođe i kasnije ako taj sistem kolabira, pošto nijedan politički sistem nije nepobediv. Prosto to su čini. Mnogi ljudi kažu, nije moguće srušiti ovako, nije moguće, znate, moguće je sve, ako prosto sve zavisi konkretno od kapaciteta, od resursa. Ako vi erodirate dovoljno te kapacitete, sistem može da se sruši u sebe. Samo je to upravo to jeste trka sa vremenom. Pitanje je koliko vremena je potrebno za to i koliko Sjedinjene Američke Države mogu da izdrže tu cenu koju plaćaju ekonomsku. To je ono što je ključno i to je bukvalno trka jedne i druge strane. Ko može duže da izdrži, možda se kažem, to sam htio da kažem u samom početku, kada se ušlo u taj rat, možda je Trump očekivao da iranska strana neće, da kažem, poći na taj korak da zatvori Ormuški Moreus, da će se ponašati kao u prethodnim nekim akcijama uzdržanije. A iranski režim je onda možda iskalkulisao da mu je ovo poslednja bitka, recimo, da ako sada ne odgovori neće imati neki... Da, zato što vi ste videli da su postojali januare faktički bila neka faktički pokušaj narodne revolucije u Iranu, što se vidi da je posledica onog prethodnog junskog rata, prethodne godine, koji se desio tako, kada pričamo o nekom kolapsu režima, bilo kog političkog sistema. Rat se desi, ne znam, pre pola godine, a kolaps se desi nakon toga, tako da ne mora da se desi ni tokom rata. Mislim, to je čisto prosto stvar političke nauke, strukture. Malo čas ste upravo pominjali ekonomsku cenu. Dakle, Nikola je sad pominjao ovo gađanje gasnih polja, pa uzvraćanje Irana. Da li verujete kad Netanjahu kaže da Amerika za to nije znala? Pa, nemoguće je u tom smislu da nisu imali različite scenarije. Očigledno da su, mislim, vojni stratezi imali sve scenarije na stolu. Ja kažem, politički možda je bilo procenjeno da Iran neće tako reagovati, ali opet kada Iran prešao tu neku granicu, a Trump je ostao u tom ratu, nije se povukao i on je mogao na neki način odmah da proglasi pobedu i da se povuče i da kaže, eto, rešili smo opet tu neku pretnju, možemo da sedemo opet za pregovarački sto. Mislim, nešto slično se desilo u junu, kada je Trump samo poslao ove strateške bombardere i rekao da je nuklearni projekat uništen, a posle smo čuli da opet nije. Mislim, čuli smo i tada da nije uništen, ali to su bile Trumpove izjave. Prosto, ako mi sad sudimo o Trumpovim izjavama, on svaki dan maltene daje neke protivrečne izjave, to može da bude i neka vrsta strategije u smislu nepredvidljivosti, ali on prosto ima neki imunitet u odnosu na, kažemo, američko društvo, američke građane, barem deo koji njega podržava, maltene da iznese kakav god hoće stav sa nekim šarmom i humorom i oni to njemu praštaju. Ali ima imunitet u okviru MAGA pokreta. Zašto to kažem? Dakle, postoje informacije da su tokom ovog Doge restrukturisanja državne službe, da su otpuštani ljudi u državnoj administraciji koji su radili dugo u udaljenju, recimo za Bliski istok, vrlo konkretno za Iran, da su ti stručnjaci pootpuštani, to je jedna stvar. A ove nedelje jedan zvaničnik, Joe Kent, on je bio načelnik službe za borbu protiv terorizma, on daje otkaz i kaže Iran nije bio pretnje. Pa onda imamo predstavnike službi koji kažu, možda najavno, ali to piše u tom izveštaju, da od prošle godine, od onog 12-dnevnog rata, Iran u stvari nije pokušavao da obnovi svoje kapacitete. Šta to vama govori? Je li to u tom MAGA pokretu se napravio neki rascep?
Pa, mislim, Trump jeste MAGA pokret, to je jedan, kažemo, personalistički pokret koji zavisi od njega kao ličnosti, tako da oni koji ga prate bezuslovno. On jeste postavio na različita mesta, da kažemo, nepodobne ljude, mnogi su od njih teoretičari zavere, gospodin Kent je jedan od njih. On je bio otprilike jedan od ovih teoretičara zavere koji smatra da je Izrael organizovao 11. septembar, ISIS, Al-Qaidu, Optužuje ga za antisemitizam, da. Prosto to je jedna vrsta zavereničkog diskursa, ali Trump naravno okuplja takve ljude, okuplja ljude sa različitim konspirološkim teorijama. Neki su, da kažemo, izašli iz toga, većina ih je, to jest iz pokreta, većina ih je ostala u njemu. Dobro ste pomenuli na početku, bile su ove čistke početkom, mislim, možemo ih tako slobodno nazvati, početkom Trumpovog mandata, što je bilo predstavljeno američkoj javnosti kao neki način da se smanji javni dug i javna potrošnja, sreže ta administracija, ali vidimo sad po najnovijim podacima da taj javni dug je porastao, a i tada su eksperti pratili, videli su da nije došlo do te neke efikasnosti, ali u stvari to jeste poslužilo dobro za neku vrstu političkog disciplinovanja federalne administracije za koju se Trump pokreti. Trump smatra očigledno da su ispunjeni, da kažemo, ljudima koji su možda tendiraju liberalima, tendiraju demokratama i oni su faktički očistili dobar deo administracije i različite delove, ne samo ovaj USAID, medije i tako dalje, već i administrativni deo, ali to jeste bio na neki način, da kažemo, disciplinovanje njih, neki vrstu partijskog biča koji je došao tu i svima utarao strah u kosti ako ne budu pratili direktive koje dolaze sa vrha, da može i njih da sačeka takva sudbina, tako da to jeste bila na neki način tipična čistka, možda nešto slično što bismo videli u nekim autoritarnim sistemima. Možda ne bi bilo loše da su neki ljudi ostali tu. A da vas pitam, ovo što je danas Trump nastavlja, da kažem, tu svađu sa NATO-om, danas kaže da su kukavice. Koliko je ozbiljna ta svađa, prvo? A drugo, kako vam se čini ova odluka Britanije da ipak dozvoli da da Amerika vrši napade, kad je reč o, koliko shvatam, oslobađanju, otvaranju Ormuskog Moreuza? Pa znate, problem je u tome da Trump od početka nije transatlantski predsjednik, to jest on se ne drži te, da kažemo, doktrine koja je bila aktualna tokom hladnog rata i kasnijih predsjednika koji su još dolazili. Možemo kažemo da je Biden bio posljednji tako transatlantski predsjednik koji zaista polagao nade na svoje saveznike i trudio se da očuva sva ta partnerstva. Trump više vidi Ameriku stvarno kao neku vrstu samostalne, da kažemo, vele sile, imperije koji su drugi dužni nešto, da kažemo, da služe njoj, da joj daju neku teritoriju, neke resurse, da joj pruže saradnju, a Amerika nije njima toliko, nije u istoj meri dužna da to pruži njima, da uzvrati. To jest, on ne gleda to kao neku vrstu partnerstva, on to gleda kao neku vrstu hijerarhije gde je Amerika na vrhu, a drugi su pod njom i faktički... Su u NATO svesni toga? Pa mislim, NATO to je Evropa plus Sjedinjene Američke države, tako da Evropa razume u kakvom je položaju, to se još vidjelo i na osnovu i Grenlanda i uvođenja carina, ne samo na osnovu retorike, tako da ta retorika jeste, da kažemo, neprijateljska i tako agresivna, ali i postupci su bili na neki način slično, da kažemo, ucenjivački i to, i Evropa razume da ona postepeno mora da se faktički oslobodi te neke vrste zavisnosti, iako je ona to odlagala sve vreme, mislim zato što je i, da kažemo, deo političke elite Evrope i različitih zemalja, ali veći vodećih, da kažemo, jeste odgovaralo da Amerika bude prva među jednakima, eto da tako kažemo. U tom nekom sistemu prethodnom Evropa je mogla isto da bira koje bitke hoće, koje neće uz Ameriku, a opet Amerika je njoj pružala različite usluge. Britanija je sad izabrala da popusti malo ovdje u ovoj priči. Ako Amerika zaista pritisne do kraja, evropske države neće možda rizikovati neki direktan sukob, ali sigurno će pružiti neke resurse kada Amerika sprovede tu neku operaciju, ako ona ima plan, vojni konkretno plan za oslobađanje tog Moreuza, onda će evropske sile najverovatnije biti uključene nakon toga kada to bude izvedeno. Ne verujem da će se uključiti na ovaj način na koji su sad uključene Sjedinjene Američke države ili Izrael. Oni ne mogu jednostavno da kažu ne, oni mogu u svom diskursu unutrašnjem političkom da kažu Amerika je previše agresivna, Amerika nas uvlači u ove sukobe, ali ne mogu otvoreno da izađu iz svih tih savezništva u ovom trenutku. Prosto nisu spremne za takvu neku vrstu nagle tranzicije.
Evo, ako mogu na kraju kratko da mi odgovorite, mi smo dosta pričali u prošloj emisiji o situaciji sa Kubom. Da li očekujete da dok traje rat u Iranu, da se nešto desi, da kažem, sa Kubom, da Amerika pokrene neki potez? Mi vidimo da je prosto Kuba pod ogromnim ekonomskim pritiskom i da je njen politički sistem počeo da kolabira, ali to je nešto što je odloženo, mislim, pravo da vam kažem i eksperti, ja sam isto zadeljen da je Kuba uopšte tako u ovom kažem, modelu komunističke privrede uopšte i opstala sve ove godine. To je neverovatno čudo da se ona drži do sad. I sada kada je krenula ova konačna blokada gde zaista nema resursa, nema nafte, bukvalno nestaje struje na čitavom ostrvu, Kuba sada mora jednostavno da krene ka nekoj demokratizaciji. Mislim, Trump nije toliko zainteresovan za demokratizaciju koliko je zainteresovan za neku tržišnu liberalizaciju, što jedno drugo mi smo nekada učili da tržišna liberalizacija i demokratizacija ide ruku pod ruku, ali nije neophodno. Eto, ima primjera Singapura i sličnih možda azijskih država koje su više u tom kapitalističkom duhu, ali ne u demokratskom duhu, tako da možda Kuba može i poći tim stopama zato što Trump sam po sebi nije zainteresovan toliko za demokratiju i u sobstvenoj zemlji, ne da izvozi u druge zemlje. Tako da Kuba jeste krenula ka nekom putu Venecuele, možemo da kažemo, i bez, možda čak neće biti, kažemo, potrebe za bilo kakvom vrstom vojne intervencije, kako stvari stoje. Hvala vam. Hvala mnogo što ste večeras bili moj gost. Hvala. Bio je to Aleksandar Đokić, politikolog. Turska se u sukobu na Bliskom istoku pozicionira kao neutralna i potencijalna zemlja medijator. Ankara američko-izraelski napad naziva kršenje međunarodnog prava. Vazdušni prostor za ove zemlje je zatvoren za američke vojne snage. Erdogan je uputio saučešće Iranu posle ubistva ajatolaha Hamneija. U isto vreme vodi računa da ne ostavi utisak da je otvoren uz Teheran. Kritikuje iranske napade na zemlje zaliva. Poruka je, Turska je protiv rata, nije ni na čijoj strani i uzela je učešće na razgovorima ove nedelje u Rijedu. Kako god da je opravdanje, napad Irana na zemlje regiona podrivaju temelje regionalne stabilnosti i to je neprihvatljivo. Evo u sredu, pre susreta u Rijadu, dok smo razgovarali sa našim bratom iz Pakistana, nazvao iranski ministar Arakči. I sa njim smo razgovarali. Rekli smo mu, zoveš nas, a projektili doleću. Upravo su pogodili Rijad. Bar nemojte da šaljete rakete dok traje sastanak. Gošća emisije je Nevšin Mengu, analitičarka i novinarka iz Turske i nekadašnja šefica biroa za Teheran Turske radio-televizije. Nevšin, it's very good to have you here tonight. Thank you for inviting me. Pre svega želim da čujem vaše mišljenje o ovom ratu, dakle šta se zapravo dešava, imajući u vidu vaše novinarsko iskustvo u Iranu. Ja sam bila u Iranu 2009. godine i puno se stvari promenilo u međuvremenu u Iranu i u regionu. Region je potpuno drugačiji, ali naravno mi blisko pratimo ono što se dešava. Dakle, stvari se svode, po mom razumevanju, u ovom ratu na Ormuški Moreuz. Sve zavisi naravno iz kog ugla gledate na dešavanje u ovom ratu. Ako gledate iz perspektive Izraela i Sjedinjenih država, oni mogu da kažu da su oni likvidirali sve komandante revolucionarne garde, važne političke ličnosti, tako da su obezglavili iransku državu. Iskusne ljude, pripadnike elite, oni su desetkovali i to jeste pobjeda u ratu. Da li kontrolišu iranski vazdušni prostor, to je tako, jeste, nema više PVO, ali ako gledate iz ugla Irana, režim i dalje stoji. Naravno, ja imam neke rezerve s tim u vezi, ali deluje da su i dalje, da je sve pod njihovom kontrolom. Takođe, oni su počeli rat iznurivanja, udarili su na ekonomiju i koliko što duže budu mogli da drže Ormuški Moreuz, ostaće na vlasti i dalje škode u velikoj meri svetskoj ekonomiji. Tako da Iran može da kaže da je u pobedničkoj poziciji. Dakle, sve se svodi na Ormuški Moreuz, na vojnom planu.
na kraju krajeva, recimo, za nekoliko nedelja, ako Trump nekako uspe da otvori Moreuz, može da tvrdi da je pobedio i može da se ide na političko rešenje, ali ako se nastavi ovako i ako budu uradili ono što Iranci traže, a oni traže ne samo prekid vatre, već da se postigne sporazum, da sednu ravnopravno za pregovarački sto, ako to budu dali Iranu, onda će to značiti da je Iran u pobedničkoj poziciji, tako da mislim da se sve svodi na Ormuški Moreus. Koliko su ljudi u Turskoj zabrinuti, jer je bilo balističkih raketa koji su bile upućene u pravcu Turske. To je tačno i dalje sada shvatamo koliko je NATO bitan za Tursku, jer su dve balističke rakete bile uperene ka Turskoj. NATO sistem Patriot je to zaustavio i dobili smo novu partiju raketa Patriot u južnoj Turskoj. Iran gađa tu oblast jer se tu nalaze NATO-vi radari. Tako da Iran nema mornaricu u ovom trenutku, nema vazduhoplovne snage, ali svejedno pokušavaju da oslepe Izrael i Sjedinjene države time što udaraju na radare. Pre svega u Kataru i pokušavaju isto u Turskoj i NATO projektili i NATO PVO je uspela to da spreči. Osim toga, Turska nema funkcionalnu protivvazdušnu odbranu. U ovom trenutku radi se na nekakvom nacionalnom sistemu, ali to je sve dovedeno u pitanje. Morate da, ja mislim da je vlada shvatila koliko je NATO dragocen saveznik. Kao što verovatno znate, šef diplomatije Turske je posetio Rijad. Tamo je pozvan na jedan sastanak sa drugim zemljama zaliva i njihovim partnerima. I sada obilazi region u Emiratima. Turska želi u ovom ratu da bude aktivnija i Turska želi stabilnost u regionu i to odmah. Naime, turska ekonomija se raspada već neko vreme i mi primenjujemo inflacionu politiku barem unazad 3 godine i vlada se zaista trudi da snizi inflaciju i sad ovaj događaj zatvaranje Ormuškog Moreuza naravno ne deluje dobro na tursku ekonomiju i na političkom planu bi to moglo da bude destabilizacioni faktor za vladajuću stranku, tako da Turska se trudi da igra aktivnu ulogu u regionu i poziva na razum i tako dalje. Ankara has more often seen Iran Ankara je češće posmatrala Iran kao rivala, možda ne toliko egzistencijalnog neprijatelja, to je pragmatična pozicija, ali u ovom trenutku da li turski brodovi mogu da prolaze u ovom trenutku kroz Ormuški Moreus? Jedan brod je prošao, dobio je dozvolu, ali za druge brodove nismo čuli, ili prolaze krišom, ili oni čekaju na dozvolu, jer koliko ja razumem, veliki je rizik. Čak i ako Iran kaže u redu, dozvolit ćemo našim partnerima da prođu, ukoliko opet Izraelcima i Amerikancima to nije dozvoljeno, onda Turska je američki saveznik, tako da ja sumnjam. Ja mislim da oni pokušavaju, da Turci pokušavaju brodovima da prođu, ali krišom. U ovom trenutku, imajući u vidu kako se rat razvija, da li mislite da zemlje regiona, uključujući i Tursku, veruju da je veća pretnja Izrael, a ne Iran? Tačno tako i to je dobro pitanje. Kada je naš šef diplomatije bio u Rijadu, bili su tu njegove kolege iz zalivskih zemalja i oni su napravili deklaraciju, jednu dugu deklaraciju u kojoj se izražava žaljenje zbog rata, poziva se na razum, na mir i tako dalje. Međutim, ono što je ovde važno je da su zemlje zaliva radije
osudile Iran, a ne Izrael. I šef diplomatije Turske je bio taj koji je njih pogurao, tako da kažemo da imaju jedan uravnoteženiji stav i on se potrudio da se doda rečenica u kojoj se osuđuje Izrael u toj deklaraciji. Koliko ja razumem sa strane Emirata, oni smatraju da je sve ovo više greška Irana. Oni kažu, mi nismo deo ovog rata, mi nismo dopustili američkim avionima da koriste našu teritoriju, ovaj rat se ne vodi sa naše teritorije, mi to nismo dopustili, ali je Iran krenuo nas da gađa i zalivske zemlje podsjećaju da ovo nije prvi put da Iran to radi. To se dešavalo i ranije. Recimo za vreme okupacije Iraka od strane Amerikanaca. Ovo se dešava s vremena na vreme, recimo i u Jemenu zbog građanskog rata. Gađane su neke baze u Emiratima, ponekad putem proksija, ponekad je tu radio direktno Iran. Tako da su Emirati osetljiviji prema Iranu i iranskom režimu. Koliko ja razumem, Emirati smatraju da je Iran prava pretnja u regionu. I zalivske zemlje vide situaciju na sledeći način. Oni kažu, u redu, nije trebalo dođe do rata, to je bila loša odluka, ali eto, tu smo gde smo, rat je izbio i sad da se ostavi taj iranski režim kao ranjenu zver, to će naškoditi i Iranu i zalivskim zemljama. Ako Amerikanci i Izraeli su već započeli nešto, onda neki završe rat sa nekakvim racionalnim i korisnim ishadom. Ono što zemlje zaliva smatraju jeste da je ovo novi status quo. Iran jeste oslabljen, režim je ranjen, besan, želi da se sveti, to bi bio najgori ishod ovog rata. Sad kako Turska gleda na ovaj rat? Sadašnja turska vlada ima velike rezerve prema Izraelu, tako da, Turska je više ljuta na Izrael, baš kao i tursko javno mnjenje, za razliku od recimo javnog mnjenja u drugim zapadnim zemljama. Naravno, burne su reakcije prema Izraelu i Turska je naravno veoma osetljiva na to. Turska i Iran jesu rivali, ali naše granice se nisu menjale unazad poslednjih 800 godina. Dobro se poznajemo, Turska i Iran se dobro razumeju, granice se neće menjati, živećemo jedni pored drugih, tako da Turska želi status quo i stabilnost. Turskoj odgovara da iranski režim ostane u Iranu i Turska drugčije razmišlja od drugih zalivskih zemalja i smatraju da mogu da sarađuju sa oslabljenim režimom u Teheranu. Turska okleva kada je reč o promeni režima, jer ne mogu da predvide šta će doći posle tog režima. Hvala vam puno na ovoj analizi. Bila je to Nevši Mengu, novinarka i analitičarka iz Turske. I neočekivano u novom načinu ratovanja dronovima Ukrajina se pojavila kao faktor u ratu na Bliskom istoku. Tamošnji stručnjaci su u zemljama zaliva. Ove nedelje Viktor Orban je opet stopirao pomoć Kijevu, a Evropska komisija šalje pomoć Ukrajini kada je reč o popravci naftovoda Družba. Više od Srđana Baše. Evropska unija kaže ovo nije naš rat, kao odgovor na zahtev Donalda Trumpa da se pojedine zemlje uključe u otvaranje Ormuskog moreuza. Ipak da pomogne ponudio se neko drugi, ukrajinski predsjednik. Za 4 godine rata Ukrajinci su stekli najjaču ekspertizu u ratovanju dronovima. Dame i gospodo, trenutno je 201 Ukrajinac na Bliskom istoku i konkretno u zalivu. Još 34 treba da stignu. To su vojni eksperti koji znaju kako da pomognu, kako da se brane od šahida. Naši timovi su već u Emiratima, Kataru, Saudijskoj Arabiji i na putu za Kuvajt. Zelenski je rekao da bi svet bar još neko vreme izbegao masovno ratovanje dronovima da Rusija nije napala Ukrajinu. Tvrdi da je Rusija već zaradila $10 milijardi zbog skoka cena nafte posle napada na Iran.
Nije poznato da li je angažman Volodimira Zelenskog odobrovoljio Donalda Trumpa. Druga prepreka koju Ukrajina treba da preskoči je u Evropskoj uniji, gde Viktor Orban ne dozvoljava usvajanje odluke o pomoći Ukrajini od 90 milijardi dolara, kao ni uvođenje novog paketa sankcija Rusiji. Orban koristi Ukrajinu kao oružje u izbornoj kampanji i to nije dobro. Imali smo dogovor, on nas je izdao. Treba da nađemo rešenje kako da obećanje ispunimo. Ohrabrujem komisiju i Zelenskog da nađu rešenje za naftovod družba. Upravo zbog toga što od kraja januara nema dotoka nafte kroz družbu, Orban stavlja veto na ranije prihvaćen dogovor. Ukrajina tvrdi da naftovod ne funkcioniše zbog ruskog napada, Orban tvrdi da je dotok namerno sprečen i da njegov čvrst stav po tom pitanju nema veze sa predstojećim izborima u Mađarskoj 12. aprila. To je egzistencijalno pitanje, ne govorimo o politici. To je egzistencijalno pitanje za Mađare. Bez te nafte domaćinstva u Mađarskoj i kompanije će bankrotirati. To nije šala niti politička igra. Evropska unija ponudila je Ukrajini tehničku podršku i finansiranje popravke naftovoda družba, što su Ukrajinci pozdravili. Zelenski kaže da ga Evropska unija ucenjuje, ostatak Evropske unije kaže da je ucenjuje Orban. Za to vreme na Bliskom istoku Kijev želi da postigne poseban dogovor sa Sjedinjenim državama o dronovima koji uključuje presretačke sisteme i temelji se na ukrajinskom iskustvu i proizvodnim kapacitetima. Ipak u intervjuu za Fox News radio američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Americi neće biti potrebna pomoć u odbrani od iranskih dronova. Za sada, s druge strane Atlantika, je bezrezervna podrška samo stigla od Seana Penna. I kako rat u Iranu utiče na rat u Ukrajini, o tome večeras govori Leonid Ragozin, novinar, javlja nam se iz Rige. Leonid, good evening and it's very good to have you here again. Thank you for having me. Good evening. So, Ukrainian experts Ukrajinski are in the Middle East. eksperti su na Bliskom istoku, donose svoje stručno znanje o dronovima. Koliko su oni bitni i da li će to pomoći Kijevu da se dodvori Sjedinjenim državama? Znamo za ukrajinske eksperte za dronove, prvenstveno iz ukrajinskih izvora. I Ukrajina definitivno posjeduje najbolje stručno znanje na svetu vezano za dronove iranskog porekla. Rusija je prvobitno koristila Šahid dronove iz Irana, ali prešla je na jače modele Rusiji koji proizvode sopstvene dronove, a na platformi Šahida. Osim toga, postoji veliki broj drugih novih ruskih dronova koji se koriste na terenu u Ukrajini i naravno ukrajinske snage za zaštitu od dronova i protivvazdušna odbrana imaju veliko iskustvo sa tim letelicama. Bilo je dakle prirodno za Ukrajinu i lično za predsjednika Zelenskog da ponudi ovu vrstu stručne pomoći arapskim zemljama. I ishodno tome i predsjedniku Trumpu. Na veliko žaljenje Zelenskog, međutim, Trump je odbacio tu ponudu na dosta grub način. Čitava ta priča sa Ukrajincima koji pomažu sa svojim sa stručnim znanjem u borbi protiv dronova arapskim zemljama, suština svega toga je želja da Zelenski i njegova administracija privuku pažnju na Ukrajinu, koju su svetski mediji i svetska zajednica u velikoj meri zaboravili kada je krenula agresija u Iranu. Potpuno je dakle prirodno da se to dešava. Zelenski je pre rata i zatim kada je rat počeo pokuša da proceni šta će reći u vezi sa podrškom ili ne podrškom invaziji. Rekao je da bi trebalo oboriti iranski režim, međutim Trump nije na to pozitivno reagovao.
kako stvari stoje danas, Zelenski nije uspeo ništa da dobije od toga što je u početku podržao invaziju, što nanosi veliku štetu u Ukrajini. I, dakle, Zelenski nije puno toga dobio od te ponude što je poslao stručnjake za dronove. Sa druge strane, vodio se razgovor između predsjednika Trumpa i predsjednika Putina i ukupni osjećaj je da rat u Iranu ide u korist Moskvi. Da li biste se vi složili s time, ne samo u kontekstu cene nafte? Rat sigurno ide u prilog Moskvi i to u velikoj meri. Zbog rata predsjednik Zelenski u Ukrajini je u vrlo neizvesnoj poziciji, jer je on bio taj koji je pozdravio tu operaciju američkih i izraelskih snaga. Ispada, međutim, da je Ukrajina jedan od najvećih gubitnika američke i izraelske agresije, a da je Rusija tako je na dobitku, zato što Rusija zarađuje zahvaljujući sposobnosti, odnosno mogućnosti da ponovo prodaje naftu u velikim količinama Kini i Indiji, jer američke sankcije protiv Rusije su delom uklonjene. Također, postignut je izvesni napredak kada je reč o pregovorima između Rusije, Sjedinjenih država i Ukrajine. U Sjedinjene države pozvana je jedna ukrajinska delegacija i iz izjava Donalda Trumpa i ostatka njegove administracije može se zaključiti da je barem Trump lično ljut ne na Ruse, već na Ukrajince. On smatra da je Zelenski glavna prepreka napredovanju ka miru u Ukrajini i ono što se sada dešava je da je ukrajinska delegacija krenula u Sjedinjene države. Rusi ne dolaze na taj sastanak, iako je Zelenski mislio da će doći, i to je javno izjavio. Međutim, čini se da se Ukrajincima sprema jedan šamar od strane ukrajinske administracije koji će ih izgrditi i napraviti pritisak na njih da pristanu na nepovoljne uslove za mir. Da li vam zvuči, verovatno danas je Politico objavio izveštaj u kome se kaže da je Moskva ponudila Sjedinjenim državama da prekinu da snabdevaju Irance satelitskim snicima američkih pozicija, a da zauzvrat Amerikanci prestanu da dele obaveštajne podatke u Ukrajini kada je reč o Rusiji. Da li vam to zvuči verodostojno? Politico je napisao da Kiril Dimitrijev, ruski izaslanik za razgovore sa Ukrajinom, da je on bio taj koji je to ponudio američkoj administraciji. Kada je Politico to objavio, Dimitrijev je rekao da je to lažna vest. Međutim, to delo je verodostojno. Bilo bi potpuno prirodno za Ruse da pružaju vojne obaveštajne podatke Irancima, jer Iranci pružaju izuzetno bitne obaveštajne podatke u Ukrajini. To nije slučaj samo za borbene operacije u samoj Ukrajini, već i za operacije na ruskoj teritoriji, barem tako tvrde Rusi. Iz perspektive Moskve oni jednostavno uzvraćaju Amerikancima. I kada je reč o zahtevima Sjedinjenih država ili nekih političkih snaga u Americi da Rusija prekine sa time, onda bi Rusi mogli da iznesu takav predlog. Mi nećemo više Irancima davati obaveštajne podatke, ali zato nemojte vi onda davati podatke u Ukrajini.
Prema pisanju politika, ako je ikada iznet taj predlog, Amerikanci su ga odbili, ali vidjet ćemo kako se stvari odvijaju. Svašta se trenutno dešava iza kulisa. Možda ste vidjeli izjavu predsjednika Belorusije, Lukašenko, o mogućem proboju, da kažemo, u odnosima Amerike i Belorusije, a Belorusija znamo da je veliki saveznik Vladimira Putina i ukoliko se postigne sporazum između Amerike i Belorusije, to znači da je definitivno došlo do napretka u američko-ruskim odnosima. Na uštrb Ukrajine i Evropske unije, naravno, Evropske unije koja bi naravno se usprotivila takvom sporazumu. Još jedan kratak odgovor na jedno pitanje koje bi možda zahtevalo duži odgovor, ali šta vi mislite o svim stvarima koje se dešavaju oko naftovoda Družba i odnosima Ukrajine i Mađarske? Mislim da je cela suština u mađarskim izborima. Ako slušate o tome šta pričaju Mađari, Orbanova vlast, oni kažu da sumnjaju to da je naftovod oštećen i smatraju da Ukrajinci mogu da uspostave protok nafte kada god to požele i smatraju da su se Ukrajinci udružili sa Evropskom komisijom da ne puste naftu barem dok ne počnu mađarski izbori, a Orban je u lošoj poziciji kada je reč o eventualnom rezultatu. Dakle, suština se tu okreće oko ishoda mađarskih izbora i Evropska komisija, naravno i predsjednik Zelenski žele da Viktor Orban izgubi te izbore i da ode s političke scene. Thank you very much for joining me tonight. Thank you. Leonid Ragozin, novinar, javio se iz Rige. U nedelju se u Sloveniji održavaju redovni parlamentarni izbori, a glavni rivali su premijer Robert Golob i njegova stranka Slobode i Janez Janša, bivši premijer u 3 navrata i njegova Slovenačka demokratska stranka, i sve bi bilo redovno da se u priču nisu umešali korupcija i Izraelci, posle čega je izbila ozbiljna afera. Više zna Srđan Baša u Kocki. Da li su se bivši Mosadovi agenti umešali u izbornu trku u Sloveniji? To je glavna tema pred predstojeće izbore u ovoj članici Europske unije, s obzirom da je Black Cube, organizacija koja se radi, optužena od strane slovenačkih organa da je pomogla u curenju snimaka osmišljenih da potkopaju vladu trenutnog premijera Slovenije Roberta Goloba. Snimci prikazuju istaknute slovenačke ličnosti kako navodno razgovaraju o korupciji, ilegalnom lobiranju i zloupotrebi državnih sredstava. To uključuje i čuvenog Milana Kučana i prema navodima da on i dalje drži konce vlasti u Sloveniji, iako više nije na funkcijama. Black Cube je osnovan 2010. godine od strane bivših operativaca Mosada i predstavlja se kao pružalac strateških obaveštajnih usluga. Ovde možemo dole da vidimo kako sam sajt izgleda, ali je stekao reputaciju po agresivnim taktikama kao u slučaju Harvija Weinsteina, hollywoodskog mogula koji je osuđen za seksualno prestupništvo. Na kraju se Black Cube izvinio nakon svega, s obzirom da je Harvey Weinstein koristio Black Cube za ucenjivanje žena koje su želele da prijave pre toga seksualno uznemiravanje. SDS, odnosno opoziciona glavna partija koja stremi pobedi na ovim izborima, tvrdi da su snimci dokaz korupcije na najvišim nivoima slovenačkog društva, dok Golobove pristalice kažu da je skandal dokaz da Janša, odnosno lider opozicije i bivši premijer zemlje, da on sarađuje sa stranim akterima kako bi ponovo preuzeo vlast. Ako već govorimo o tome šta se nalazi u samim snimcima, jedan od snimaka prikazuje bivšeg bliskog saradnika Goloba iz vremena dok je radio u energetskoj kompaniji koju je osnovao i opisuje planove za privatizaciju i preuzimanje državne energetske kompanije u slučaju da Golob izgubi predstojeće izbore. Radi se
se o poslu koji je vredan više milijardi evra. Vojko Volk, državni sekretar za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, je rekao da su predstavnici Black Cube došli u zemlju 4 puta, da su došli 4 puta i da je 11. decembra jedan tim proveo vreme u ulici koje se nalazi sedište SDS-a, čiji je Janša lider, iako nije rečeno da li su oni ušli u samu zgradu. Ovo je došlo i do nivoa Evropske unije, s obzirom da je Robert Golob zatražio od EU da istraži navode da je izraelska firma uticala na izbore. On je to karakterisao kao hibridnu pretnju i nezakoniti nadzor i prisluškivanje. A ako već govorimo o projekcijama predstojećih izbora, trenutno je prema ovim parametrima desno orijentisana opozicija u blagoj prednosti, iako se navodi da će vlast pokušati da formira koaliciju, ali i dalje ne možemo da znamo na koliko procentualno je ova čitava afera uticala na same glasače, ali je svakako dodatno pooštrila već uzavreli politički diskurs u ovoj zemlji. I jedina vest koja je danas uspela da zaseni događaj na Bliskom istoku je ona da je u 87. godini umro Chuck Norris, zvezda akcionih filmova, već godinama i zvezda viceva i mimova na društvenim mrežama. Pre nekoliko dana hitno je primljen u bolnicu na Havajima. Majstor borilačkih veština bio je najpoznatiji po ulozi Cordella Walkera, teksaškog rendžera. 2010. dodeljena mu je titula počasnog teksaškog rendžera. Teksaški senat ga je kasnije imenovao počasnim građanom Američke savezne države Teksas. Slavo je stekao kao šampion i trener borilačkih veština pre nego što je nastavio karijeru u nizu filmova, poput klasika sa Bruceom Leeom Na zmajevom putu. Poslednju ulogu odigrao je u filmu Zombie Plane, čija je premijera planirana do kraja ove godine. Tumačio je ulogu komandanta Chucka Norrisa. I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Euronews Svet. Hvala što ste nas gledali. Vidimo se i narednog petka.